he thalak hi kia zin thang Russian group pakhat thalak nu hnung berania Siberia khotlang lamtlang fal tak urala kumsanga zakwa somnga pakwa an bautak zana an lakani thlasik muana na zin chuak an nia kilometer zatam takan kalani thalak a hian vur chha tak kara kholat siaka an riana tur puan in an kaina tur an lai laia langa kholat siaki helaya cheng mansi te tong ni in aom zia chu thi na tlang Dead Mountain ti nani Darkar enga mozat nuwa Haikar te hian an puan in le an bungrua zong zong te chu Timzi nga an nu chia Kar enga mozat nuwa Mibo zong tu ten An puan in che sop nuwa chu vur kara an mule chawane An puan in chu achung lama tranga zai chiat ani bok Ruang khong vek to Atam zok ke lo nga omle An mut thom no chau ha te chu metar sang khat zanga a hla a mu an nia a om zia chu puan ina tang hian eng thilin emo a chuak man mo lutuka alu na kong khar kil na phel emo pon lam khowot lutuk ma chon na tura thom no lum tak tak te impel na hun po an nei lo ti na ni an group zinga adang zong te mu chuak le turin thani danga ngai le bok an vai nan thiveka an postmortem result a chuan Soifia harsa liam na tak an tuar vek ti alang bok ngai dan sang tam tak alien tenen anin sual ti te sarkar thuru ko om ti te thengin apian zui pha hialani ma se ngai dan sang sang te chuan zo na pakhat chan theu an tum tho chu engwanga an puanin khakal san nge an ni ti hi Daitlov pasunga thil theng an group roi tu kumsom ni pathum mi igor Daitlov aming choya phua hi Soifia tumna sat po le hria thiam a har sa zwal zel zogani chu vain he video tan le kha zana thil theng nia hria Soifia na tan chuan thil dik nia ngaya hian in ngat phot mayang haikar pakwate ruang an mu na mun puan in an kalsan chan chungchang Atira an chuin atang le case file kan mu thaya tanga diagram dun chin ania an ruangte group thuma mu an nia heng mi parukte votina metluma adang zongte an taksa chung lam hliam na sa tak wanga ni thung heng khir tur pani te hian puan in an chuasan nuwa an group chunga thil thleng a hril fia deuh theyang mi bo zong tu te chuan puan in atanga meter zanga vela hla a puan in kalsan zonga om ke hnia kan hmua chumi lama an zona chuan puan in atanga meter sang kha zanga vela thuka far thing hnuaya ruang masa pani te chu anwa muta engma halo deuh thoi nan lo oma mun te takte a meilu man lo chem ve ani an ni chu votin a metlum ani adang pathum te chu thing zon vela an hmulea puan in atlan le tum ni om takin an oma chu ero chu -30 degrees Celsius nuaya thom no hamu mal lo chung chuan thil thei lo angani anni po votina metlum tho ato ber pali te ro chu thani nuwa kordunga vurkara loim phuma mu anni le chau thum heta tak hian ania chuipo a har sat le zol tak ni an group ami te dang ang lo takin an pathum hian an ko chunga hliam na tak an tur tlat mai ni Dubini na ile zolotoria fatehi an nagru atliak nuala thibox brick no la luru hi akina sa lebok an postmortem result chuan an ko chung hliamin an thina athen ni in atar lang bok nen forensic lam thiam ten an zir chian na an hliam te bom wanga hliam nen ain ang an tia ma se chu mai chu ala ni lo zolotoria fale Dubini na ite hian an mit an hlowa Dubini na ilei a om lo bok Dubini na ile koleva to fatahian atom zia rang nei radioactive substance kai na thom no an have ve bokani zona chan lo tam tak la om ma sela achui tu luber Soviet mi Lev Ivanov achuan case hi me ni somni pariat kumsanga zakwa somnga pakwa a akhar ta thova hai karten pon lam hliam an nei lo thu sain engpoi khoina ma athleng lova
an thil hlu zong zong te a om vek bok atia tin an thina chan ber chu thil chak takin a denga chu an hne zo talovani ti ina khar chana soifia chumi nu chuan kumsa ka zakwa somnga poko zana thil thleng soifia nan ngai dan chi hrang hrang alo piang chuaka KGB te tha an ni vu ram hoi an ti mai yeti ina beyani Soviet sipai thil en chin nakal sual ti le UFO wang ti thlengin he ngai dan te hian fiana mu mal anei lo vek bok ma se he thil thlenga thil mak tak tak thei alo mak lu tuk hlom lem lo mai thei entir nan an vun tla thente zolotaria fale dubinai te mit bote dubinina i lei bote an ruang hi luya charania dubinina i phei chu a mai nor zonga mu ani ruang en dik tu te chuan heng hi tuiluanga thla engemaw zat an ruang alo om to wanga an thi nuwa thleng ani ti in thutluk na siam ani ma se ngai dan pani thil chak takin a deng ti telna ve te chuan he khe sa zona poimo berber pani engin nge hai kar te kha an puan in chua san tir ti le engin nge mi then kha te chunga khan an ko chunga hliam na tak kha thlen ti te chan na hi ape theyang he ngai dan zinga pakat zo hi kum tam tak ngai tu le zir chian ani avalanche vurtal helai mun hi vurtal thin na mun nia ngai ani lova tin an ko chung hliam te ka vurtal awanga tur thin hliam nen ain mil lova vurtal awanga hliam te chu vurina len thak khan tho chama an thi thin tlang puya wangin he ngai dan ni hnol ani ta ni ma se January sang ni somni pakata scientific thuziak pakhat chuan mun khata vurtolin hai kar te kha achil po ani thei ati thung coming to Johan Gemania Swiss Federal Institute of Technology professor kania vurtol chungchang kazir megani Johan Gemale thopui geotechnical engineer Alexander Pusrina te chuan pon in hnol thei tu vurtol dan wang tak tol thei dan tur model an siama a phek zonga vurtol a phek pumpui chu voi lekhata a che thuta tlang a tol thak chuan tumlian puipuya a ke somta a tol chak ema wangin engwanga tol that tu rap thak tia soinge ani a chiang hle ni hetianga phek zonga vurtol hi in thua thasi lova vur alo hlom khalin a thleng thin chu vur in thua thalo chu alo chimin tlanga chim tha in a phek zonga vurtol a thlen ta thin ani daitlov kes chungchanga chuan an puan in kaina tura vurtlang pang an lai kha ani nge yang ma se tlanga tol thatura siam tu chu a hnu da ya chau a thleng thung si thina takin puan in chunga vurtling khanna takin a chem ani kan ring het tlata chu chuan vurtling khom siamin ain thua thasi lo kha achim ta ti chuan vur chim chuan puan in le hai kar te kha a delta ani kan ring he chenga thilna takin a sut na hian hai kar then kha te hliam kha a soifia thei ti kan lan tir to kha vur phek tlang hnuaya chuan tangin vura chim non le an hlowa wangin puan in chu zai chia in hum himna zongin thing omna lam an pan ta ni mel he ngai dan data la khom le model mang mewa entir hian hetiang din hmuna chuan a phek zonga vurtol chu thil ni thei tak ania anzinga mi then khat hliam te po a thlen ngei ni na rin thei bokang ma sela engwanga puan in khatlan chiat san nge an nia engwanga thomno hamang lo nge an ni ero chu asoi fia hau lo thung hei hi thil thei ani kan tia a phek zonga vurtol hian khatianga an hliam nei ang te kha a thlen thei nge yani vura tol nuwa thil thleng dang te ero chu kan zirna pielam thil vekani thina tlang Dead Mountain kholat sia ka thi hi thil harsa anilo Richard Holmgren hi kumsang ni som pakwa dialog group te kalna nu chui tura wak chuak Paul ho tu Swedish archaeology sania a group hian an hliam te an nei dana soifia na rang an nei ve bokani kan tumper chu an kalhun chia kalve lekha ti angzana chia puan in kai ve khania chu chuan an din mun khamin thria thiam tir thei kan be se ani helai huna khawot fiak ta kan tor nuwa a group chuan thutluk na pakhat an siam ta ka ngai dan chuan thil thlang zong soifia na om chun chu kata batik chau hi ni
kata batik thi chu tlanga chuklam zonga na takle chak taka thi tle hi nia leilung hipna vaina tle chak tel tela hriat lok theimia lovin hurricane angmaya na le chakin atle thei kata batik thi chu thil chak taka tangin thunun theilo khopa thlina a chang theia second day lo te chuin adang lam thut theia huna ngai rei ngai lo he chiang thil hi daiklov hiker te khan an tonga ni chuan an puanin kha adar sar vekanga an chua san ngal watangai bokang second day lo te chung chau a o a chu vain he chiang thila thlena ti masak ber tur chu rang taka puan in chua san kha ni tin -30 degrees Celsius vela chuan an man ro te kha avot khong vek don bok ke ma nge hian he chiang bo rok noya chuan but pakhat bun tur point minute thuma tanga minute li angai ti ka hria kata batik thingai dana chuan daitlov group ami te kha puan in chunga tu main hliam na chakan tok lova tin votina me hlum te po kha chu tiang tho chuan soifia ani bok an rongan mu na mun korte a khan heng an hliam te hi an nei vek ani heng rong thei vur me tarlia cha noya in phuma mu vek an ni ti hre reng thungila tom imnan vur puk anin siam chop po ani mai theia chu chim le si in a thil ani mai thei bok thil na takina khoinia kan rin na chu an taksa chunga thil na takliam an nei kha vur ri takin adel na wanga nia vur tui hunlai ni puilai vel hian arit le zol thin an liam te po kha an thi nuwa an nei ani thei bok an ruang mu ani meu kha chuan vur tang hnoya rei tak an lo thi to nei kha February sanga zagwa som nga pakwa zan vot tak noya vur tanga lon thang tak mi pakwa te chuan vur panga an rian tur puan in kaina tur an laia darkar engemaw zat nuwa thil engemaw thleng thutin thom na mu malpo halovin khawot taka awum chuak ta ni a phek zonga vur tol ema kata batik thi emo chu a thlen chan ngai dan tam tak zinga pani chau an ni vur tol wang nia ring tu ten kata batik ngai dan pom tu te chu eng angin nge tlang chi patangin vur ain son thei ti soifia turin an duwa kata batik ngai dana vur buk te chim chu vur nem in thua vur tlang cha takin ati chim ni in an soifia thung an pani ni hian eng wanga daitlov group 10 an puanin kha chua san nge an ni ti le an hliam mak tak tak te thlen chan kha an soifia ni masela dam kho chuak an nom miau lo wangin eng vai nge hai kar te khan an thil ti te kha an ti hria thiam tum na chuan chan na a in zona a thlen na sa jok tho ani hei hi daitlov group te chunga thil thleng mak tak chuani thil thlen nu hai kar te thil ti dan khamizan nuwa khan enge thleng ti te chu eng tika ma soifia ani thei kherlo mai thei ani